Shukran, you are my brother. Kırgızistan. Kırgızistan. Maşallah, maşallah. Afganistan. Nima fikirlashingiz? Neçe pul? Bu 10 riyalda. Chet өлкөлөр жөнүндө сөз башталганда биринчи эле бизди кызыктырган нерсе бул эмне? Албетте андагы жашоо шарты, жашоо деңгээли деген бул албетте андагы баалары. Мисалы мен турган Сауд Аравиясында эмненин баалары кызыктуу. Албетте бул биринчи умра, хадж, нефти, финики. Ушулар эң жогорку элди кызыктырган темалар. Андыктан мен бул темаларга да кайрылып кетүүнү туура көрдүм. Азыр мен Мекке шаарынын Аль-Какия деген базарында турам. Бул базар эмнеси менен белгилүү? Бул жерде баалары башка аймактарына караганда бир аз төмөнүрөөк. Себеби бул базар оптом. Бул жерде жер жемиш, жашылча бардыгы, финиктин бардык түрү бар бул жерде. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, Сауд Аравиясында финик абдан бааланат. Биздин умрага келгендер дагы, ажыга келгендер да сөзсүз финик үйлөрүн ала кетишет. Андыктан биринчи бааларын Алейкум ассалам. Финиктин бааларынан баштайлы эле чечтим. Бул жерде Индус, Пакистан, Бангладеш туугандарыбыз. Кимиси бош экен ана. Salam alaikum, brother. Can you tell me the prices per kilogram? This one is how much, brother? 25, 25. 25. Bular уже кыргызча, өзбекче деле сүйлөп калыптыр. Бираз бош эмес экен, башкасына барып көрөт окшойбуз. Бул жерде ушундай болот да, эмнечи? Адамдар бошобойт, соода кылышат. Бул жерге негизи эле өзү Орто Азия өлкөлөрүнөн умрага, ажылыкка көп келишет. Ошондуктан азыр дагы мындай байкасак, өзбек, казак, кыргыздарды көрөбүз. Salam alaikum, brother. Şu boş ekken şundan sırayı taşıyayım. Can you tell me the prices? You are also buying. Araba tütetken bu. Hem bular öz satışçılar boş ekken negizle. Brother, can you help me, please? Do you know the names of these dates? Safavi, this one is how much per kilogram? 15 riyal. 15 riyal per 1 kilogram. 1 kilogram. Yes. 15 mabroom. This one is also 15. This Mabroom. Yeah, Mabroom. Masdoon. Masdoon. Mabroom. This one is Mabroom, also 15. Yes. Where is it 20 from? riyal. All from Saudi Arabia or Saudi Arabia is Medina. imported? Medina. Oh, this one is the biggest one. Amber. Amber. This one is how much? 20 riyal. This one is 20. The biggest date. This one is 20 riyal. And this one? 10 riyal. 10 riyal. Call it Sukkari. Sukkari. Oh, Sukkari. I know only the name is Sukkari. Ajwa. Ajwa 25 riyal. Oh, Ajwa. This one is 25 riyal. the best. Yes. Best. Мынакей эң кымбатын мынакей ажыва деген. Өзү ажыванын которулушу финик деп которулат, бирок болгону биз сорт деп билип калганбыз да. Өзүм ажывадан алып алсамбы же мындай чоңунан алып алсамбы. Финиктердин кайсыларын экен билбедим, бирок мага өзүмө ушул жакты чоң жана мындай башкача көрүндү. Булардын даамдары да ар кандай болот. Кээ бирлери ширин, кээ бирлери өтө ширин эмес, кээ бирлери жумшак, кээ бири катуу, кээ бири көпкө сакталат. Кээ бири ошондо 530 сом болду. Кыргызстанда ушундай болот, бирок арзан риял алабыз да. This one is also 5 riyal. Sukkari. Yes, thank you, brothers. Бул деген узун. Салыштырганда белки жөнөкөй финиктерге салыштырмалуу чоң экен. Анан кийин көрүнүшү иштер окшош эле. Жеп көрсөк.
Şirin, yumuşak ekan. Jaқты. Аттарын жасап қалдыңар ба? Ал эми этке өтсөк, койдун эти бул жерде көбүнчө кой менен уйдун эти бар, бирок уйдун этинен арайда ысык болгондуктан көп уй кармай алышпайт, ошондуктан эттери кымбат болот. Анан койлордун өзүңүздөр билсеңиздер, бул жерде породасы бир аз башкача болот. Куйруктарын көрүңүздөрбү? Узун куйруктуу койлор. Анан кийин буттары да узун болот. You have only sheep meat or you have beef also? Brother. Assalamu alaikum. How much is sheep meat per kilo? Kam satarak? 30 riyal. 40 riyal. 40 riyal is 900 som. That one is beef, cow meat. Beef. Cost? Bakar. Cost? 40 also. Same price. Демек уй менен койдун эти экөөнүн баасы бир экен. Бизде бир аз койдун эти кымбатыраак болобу? Уйдун эти, койдун эти 40'та 23,5'a көйткөндө. Ва алейкум ассалам. Kandis. Жакшы, шүгүр, жакшы. Кайердесиз? Кыргызстан. Kırgızistan. Maşallah. Afganistan. Afganistan. Hadi, yaş varsın mı? Canınız gör. Joy, рахмат. Өзбекстан турган. Ошо эттин баасы 40 риял экен. 40 деген 460, 900 сом килограммы. Жакшы, кымбат эмес. Бул мындай алдыңкы турган бай өлкөлөр үчүн кымбат деле эмес. Assalamu alaikum. Жашылча жемиштин баалары көбүнчө жазылган эмес. Ошондуктан дагы азыр бул жерде көбү арабча сүйлөшөт, англисче билишпейт. Андыктан англисче сүйлөгөн же кыргыз, өзбекче биз түшүнүктүү тилде сүйлөгөн бирөөнү табышыбыз керек. Ага чейин баалары жазылган жемиштерди карай берели. Помидор килограммы. This is 1 kilo. Salata unus. 3 kilo. 1 box. One box. Бул жерде 3 килограмм бар экен. 15 болгондо 23-5ке көбөйтөбүз. Алхамдулилла. Ушинтип эми бааларын биле албай алып кете берем да. Hello. Hey dost. Assalamu alaikum. I need your help. I want. I'm fine. Alhamdulillah. Tajikistan, Uzbekistan. Kırgızistan. Kırgızistan. Yes. Yakışmışsınız. Yaxşı. Elhamdülillah. Ne yapıp kilosunuz? Neçe pul? Bu 10 riyalda. 10 riyal. Ha, 2 kilo Kaç kilo? yarımda. 2,5 kilo? 2,5 kilo da. 2,5 kilo, Ha. 10 riyal. 10 riyal. 230 son baklajan. Ha. Bu kança? Bir yarımda. 1,5. 8 riyal. 1,5 kilo 8 riyal. 8 riyal. Bundan 2 kilo 10 riyalda. Bu servisçi. Bu 10 riyalda. 10 riyal. Ha, Kaça 2 kilo? kilo. 2 kilo. Ha. Bu? Bu bir yarım 10 riyal. 10 riyal. Ha. 1,5 10 riyal. 100 kança son memi. Şurayla okşayt. Limon arzan ile olsa gerek ha. Arzan. 1 kilo 10 riyal. Bir yarım 1 kilo. Bu 2 kilo 8 8 riyal 2 kilo. Kilogramı 40 tane eline teken. Arzan eken. 8 kilo var 15 riyalda. Arzan eken. Ha. Жақсы. Жақсы, arzan eken. Bu Tajikistan, bu Pakistan. Pakistan не? Kallagara. Lahor. Керектүү үйлөрдүн бааларын билдик. Бул канча? How much is this? 10 10? ايوه 10 3 kilo. 3 kilogram. 3 kilo. Kartoşkanın bağlarını bildik. Şükran, Ayş. Jazakallah hayran. Bağlarını bili olduk. Bu Arap kabil sende. Bu da Assalamu Araplarda. alaikum. Kanday Kırgızstan'da. Yaman.
Tamam. Жақшы. Жақшы. Рахмат. Can you tell me what is the prices and name of these dates? Because we do not know it. This one is Ajwa. 1 kilo is 1 kilo 30 real. Ajwa alia. 30 real. 30 real. 25. 30. How much kilo? No, 1 kilo is 1 kilo? 30. 30, 25 değil. 25. 25. Sil 25. Ajwa. Bu Bu Sakkari. Sakkari. 15 real. This is from Saudi. Saudi. Qasim. Everyone is Saudi. Madina, Qasim. Medina, Qasim, from Pakistan, Iran. No, only Saudi. Saudi. This is called. Atım ne bunun? How it is called? It's sort of this date. Qasim. Qasim this. Aye. This one is Ajwa. And this is brother. Please. Bu Safavi. Safawi. Shukran. Hatta savi video ana vallahi mutlu. Only for video, yes. Бұл деген құрғатылған қоғын 15 екен бағасы. Jai Mahmood aisi idhar aana ki jai. You are not my friend. You don't want to talk, yes, for video. This one is called, brother. How it is called? هذا عنبر Ambar. Shukran. This one. 30 riyal. Bu da biraz kımbat eкен. Балалардың емей көп күйбеймін. Баланы сұрмайлай қойын, бұлар қымбатырақ айтып олады. Assalamu alaikum, brother. How much is banana? 1 kilo. 1 kilo 5 ريال. 5? هاي 5. 5 riyal. 1 kilo. Oh, expensive. 2 كيلو 10 ريال. 3 كيلو Hada yes ismu. 10 ريال. 3 كيلو 10 ريال. قطع. No, brother. No, brother. Expensive. Kımbat, brother. Kımbat. Kımbat. ترى انا كلام بس. شوف 1 No. 2 One. No, it's too much. 10 ريال. كله 10 ريال. Ashara is. 10 real. كله هذا. This one is 10 riyal. ايوه كله 10 ريال. كلم. But I can't eat this all. I want only small. مرة سكري هذا. سمول. Hada sagir soya bas ma fi ziyada. كم يبغى؟ This one is 3 kilo. More than 3 kilo is 10 riyal. ما في This خمسة. one is. 1 Shukran, brother. 5 يبغى أنت؟ شيل 5 ريال. What will I do with this? Men ne qilmayman bu men jebeyim da. O aka jebeyim. Rahmat, keragi yo'q. Keragi yo'q. Rahmat. Shukran, you are my brother. Shukran aka. Aşağı. Şimdi bıçaklaşma bağlarını үйреніп алып өте алайық. Can you help me please? Only tell the prices. No, I'm not buying. What is the price for this? How much? 10 riyal. One. Bir darbız 10 riyal ekan. Okay. This one is 10 riyal. 230 so'm. 7 riyal. Oh, 7 riyal. Жетті екен, 23 жарым өтеміз. Қолындағы 15 стек. Арден тозалашса болады. 15 дегенің 100. Уалейкум ассалам. Алдағы да 15 екен. Бұл деле дарбыстың бір түрі. Жашыл дарбыс. This one is 15 or less. Maybe 10. Shukran. Содалашта деле болот булар менен. Но жерде аз бүт бүгүн баалары бар экен, бирок мен арабча мен деле окуй албайм, сиздердин деле көбүңүздөр окуй албасаңыздар керек. Экөөнүн страницасын бөлөп өтө эле серьезный экен. Мындай шайыр адамдардан сурайынчы бааларын.
Мүмкін жардан беріп қояды. Картошканың бағасын білсем, азыр эле розничный бағасын білгем. Assalamu alaikum, brother. Can you tell me the price for this? This one is, do you know? You don't know? Oh, he is. Satışçılar yok ekan. Satışçılar негизи содада туруп, эртеден кечке иштеп, азыр кеч болуп калды. Чарчап, сүйлөгүбүз келбей калат. Бүгүнгө деле акыбал калбай калат. Себеби түшүнөм буларды. Мен деле базарда иштегем. Assalamu alaikum. Do you know the prices? How much is this, for example? 30. 30. How many kilos? 10 or 15 kilo? 12 kilo. 12 kilogram 30 real ekan. Sen matematikani қолдана бересің, мен қолдана албайм. Шукран, brother. Мына кыскача баалар менен таанышып кеттик. Мындан ары кандай кетчуптун түрлөрү. Maylar 1,5 litrenin değerlik 10 real. Arzan ekan. Alif mayı 13-15 tegeregi. Çoğunlukları 28. Beş litrenin bazı. What is the price for this oil? 35. 35? 25? 35. 35 iken.